Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng the Ultimate Legend Bikers Association ni Tulba menta kakanti kalanang yai peteng bansami kilat jingerap shekishnong bapher kibadan hapa upod usam jong kesor Shillong. Menta kasengi ka laiterik ubenai jileu arajar arpuai kani kaseng jong kinongnya thuk arshaka kila petengnya ka jingsa marbam saha kasnong maulai mauro khnang ban yarap ye kilongye ki beduna ha ka yo ka kot bad ki bala shakta na ka jingkhang dam ban lai na ka jingsa phriang jong khnyang jingpang COVID-19. Haga jingya keren bat kilat pathai kubor kinong yelam jong kene ka kenhon kila ong dada ka sorkar kadang peteng ya ka jingkhang dam hanrei kala daipat ban wan ye kilat kilenti ban yarap lem ye ki breu ki baduna ha ka yo ka kot khnang bakin lait na ka jingyap thangan haga ni ka sngi la sakhilang ru da orang ba snong jong ka snong maulai mauro uba Peter G Lamare kentubru kinong yelam bahakmat jong ka seng Tulba. Ada kemensiam kita sungu ada mensiam kita keluar banyarap lem ini kita senang mengarak menpoi kita berbang kat ni kita kalau mentanya tu aman kita senang ni keduk bon kita jingak hantam kita senang jingak bon kita balik selik belas ni kita belak mentang kalau kita sebab kita kalau dona yang kita kita malah besi baru kita syang hab ban syang slung nama kita kita wan jangan kenyang COVID dah. Terus nunggu sisa yang kejing keluar jumpi. Mana don bentalang bak ni senang. Namanya ada sam sat sisa. Ada kejing sungu boleh. Kalau ai ni kena kemat kena sat kita kan dia mengelak man. Yelong pun ni kemang yelong kita. Jadi boleh kalau kamu terpang gelong nak minta. Jadi samla jing nak sen Tulba. Juga ada kemensiam kita sungu ada mensiam kita keluar banyarap lem. Dah sungu sedai tu boleh cakap rat. Mereka kudok ia kijing tu bah yang pasang tu. Jika kalau mentang itu aman kisnong ia keduk bon kijing hantam gini susung jing bon di balik selik belas ni. Ini pedang subha ada kemensiam ke bas nukaman dan mensiam ke pelut kawan air ni agak banyak sayur sam yang iki sini di long jien. Jadi mentang ngidang thut ngidang wat ngidang pertaruh asnong hidung ke basan jing jar nyimpua bagi nong susung jing nyap tangan. Ini kuat baru ni abit ni biang kebang tadi baru ni like nak ni kelam pun ki samjing ki beri khantam tu babala sajan ni babala ni lagi bentah long sebelah menit sebelah mesti 3 menit le ni kun seng ni mla ban su pai ni ban su ngam te dak wei jumut wei sur tinggal ya rai ban ya don bentalang ban kena lagi ni ban yarap ni lastang te ni stang napo mopram lor mopram bukan tu dan tai la pos ni te dang don sugi jaka no kong te ni kontak lagi long ni pek kan hang no ki ba don kem kita yeng ma ba sem pinca pelan te ni kontak iki de ma ki trailang jong ki ngaso ban ai bleu ru jing trailang jong ki ban ni ada krem ki ngimla ban ya sekmat kan dari jumpa kecil trailang kini kita mbak senong baper kalau itu mata ni kalau pensuk sebut ini bang yo ban kenduk itu di long yen kita siapa nak nang kau indak dan dia nanti kata kan ni kita ngat keju apat kemangat ke senang kantam kami keseng nyelai mencus ngap ni pun cepet iki beliau banget kung kisamna kita jutrain nang tarik nang salang ina keluar ben mi semat menyerap akum kini kapor dadat dengan idan kam angin mi biang semat hari ni hab ya mi dong ba
Tada ke sarkar kadang yai pedeng kini ke lockdown kan bu jingye ingkong kinong bala yang kinong bala sengi kinong travel taksi mat kunju kinong bala yen kinong grab namar kini khangdam khawat ni dan kam ke lockdown banyadal ni covid ndai ke sarkar kali ben pe phai khmat pat sakum kiyeng kum kini ke ngat ndu jingye namar hadu menta ngimpat I ke weiru ba ke sarkar kan yarap menta kini ki longyeng kemudian kijing ya awat kelakular berkenyerap kita kaurusan dari kumbaru menta tang kau ngatrai kinbam kami hapi kinan kami bakin mi bakin trai mengta kinan kami menusai kun kiti om mungkin cu song hiang mungkin cu bam sa dan onda ngimdan sa mengi cium kiseng berkeloy menyerap ngasai cibriu Islam su hi ada kaya Islam kami kam Islam su kan poiso katu thiem nomor kajing jenjar kalau poi kenu ke ba nong khamsniu dia kumta ngi kerpat ke sarkar bahkan pej ban phai khmat lang chakum kini kilong yeng kibangat kajing jenjar bagin chu khangdam sa nania bahkan chu kin jenjar sa ipai ba nistu ke sarkar kali ke badan kam ya ndrai ti phai khmat lang kan saki badan kam hakum kini ki puar ba khangdam Okay,